Evo, dragi moji prijatelji, da i ja sada nešto kažem na vaše prethodne komentare kada sam tek počeo postavljati ove snimke, u stvari ne za svakoga, da kažem, koji su ostavljali komentare, nego za pojedince koji su komentarisali moj snimak "Ne trebaju majki pare, sad će Ramazan". Te pojedine osobe su pogrešno shvatile, znači nisu znale o čemu se radi i šta sam htio da kažem s time. Evo vidite sada po ovim snimcima šta je i zbog čega je postavljen taj snimak "Ne trebaju majki pare, sad će Ramazan". Jeste tačno, to je žalosni snimak i da vam kažem jednu stvar, tu ima istine kod pojedinih ljudi, ne kod sviju, nismo svi isti. Ja sada sa ovim snimcima koji imaju svoj nastavak želim da dokažem svima šta je značio taj snimak "Ne trebaju majki pare". Molim vas da me shvatite i za ostale snimke koje ja imam na svom profilu, da svaki taj snimak ima svoj nastavak i znaće se zašto je tako taj snimak postavljen. Povezat će se svaki snimak sa svakim snimkom. Biće sve u serijama. Ja imam više od 1.000.000 snimaka kojih trebam da objavim. Ali pokušavam da napravim i serije koje će biti i na televiziji, bit će javno, koje će svako moći da gleda, a uskoro ja mislim da će biti i naša televizija M83 koju će moći svako da prati u čitavom svijetu. Pokušavamo da osnujemo tu televiziju koja će biti jako gledana. Molim vas da me ne shvatite pogrešno ni sa jednim snimkom koji sam ja postavio. Vidjet ćete za kratko vrijeme nastavak tih snimaka. Hvala vam lijepo svima od srca. Hvala lijepo mojim fanovima koji su me podržali u svemu ovome. A hvala i onima koji su ostavljali loše komentare. Ja mislim da su tek sada shvatili zašto su ti snimci tako u tome smislu. Hvala vam lijepo još jednom svima. Veliki pozdrav za vas i uskoro obećavam vam svima da će biti televizija M83 najgledanija televizija u svijetu. Ja vam to obećavam i vidjet ćete. Pozdrav.